anu satu saat. Kalau maunya anu satu saat koknya dulu. Ditarik. Ya. Ya. Nah, apa nih? Bacanya gila-gila. Kayak diangkat gitu anu tak? Anu tak? Rahang tak? Kasih sampai dulu ya sukun. Ya sukun itu posisinya langsung ke mahrabnya ya. Tengah lidah ke langit-langit. Ya dan kan وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ulangi dulu nanti Kak, satu cerita. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك Bagian dengar Dik mau Minta di mangkok. Ulangi dulu deh. Walaqad arsalna. ya Ki, mau kasih depan itu Dari bawah nih. bukan pangkal lidah yang naik. Ya, Walaqad arsalna billahi minasyaitonir rajim. Nalumba. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada di tawannya, ada di tawannya. Malam tadi. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba فتحنا عليهم أبواب كل شيء
hatta idza farihu bima utu akhadnahum Allahu sam'akum aturannya kalau harokatnya fathah dibuka bebe mulut tapi tidak sampai karena dia jadi tebal kalau lidahnya tetap datar rahang bawah agak turun pas dia berharokat dhamma harus mulutnya betul-betul monyong ya Allahu ya ya dia betul-betul dimonyongkan itu mulut ya kurang monyong tadi ya in akhazallahu Ya. sam'akum nah jangan kalau ada mim sukun jangan langsung dilepas mubashirina wa munzirin paman coba ibu sebut huruf sya tengah-tengahnya lidah atau misalnya di lidah ini ujungnya lidah tuh ini pangkalnya lidah ini tengah-tengahnya itu tempatnya tersebut itu huruf ini tengah lidah dikasih naik ke langit-langit tengah lidah diangkat ke langit-langit ketemu langit-langit di situ tempatnya sya jadi bukan ujungnya lidah tak dipakai sa bukan lagi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai langsung dapatkan iya ilai jangan dipanjangkan langsung ilai qul hal yastawil a'ma wal basir ya basir begitu ya tangan basir nah basir tipiskan itu bebek kan ya afala tatafakkarun wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun Oh tadi kayak aneh tak angkat begini. Iya. Minasyai. ya Minasy